What is the time? څه وخت دی؟ څه وخت دی؟ How dare you? ستا همت څنګ وشو؟ ستا همت څنګ وشو؟ Do you have mobile? آیا ستا سره موبایل شته؟ آیا ستا سره موبایل شته؟ That is too much. دغه ډیر زیات دی. دغه ډیر زیات دی. I did it for you. ما دا ستا دپاره وکړو. ما دا ستا دپاره وکړو. Doesn't matter. هیڅ فرق نه پریوزي. هیڅ فرق نه پریوزي. I live in Peshawar. زه په پېښور کې اوسېږم. زه په پېښور کې اوسېږم. Did you try? آیا تا کوشش وکړو؟ آیا تا کوشش وکړو؟ Who wants to meet me? زما سره څوک میلاوېدل غواړي؟ زما سره څوک میلاوېدل غواړي؟ Mind your own business. د خپل کار سره کار ساته. د خپل کار سره کار ساته. You are so innocent. ته ډېر بوله یې. ته ډېر بوله یې. Don't trust anyone. په چا باور مه کوه. په چا باور مه کوه. These are my books. دا زما کتابونه دي. دا زما کتابونه دي. Think before you speak. په سوچ سمج خبرې کوه. په سوچ سمج خبرې کوه. He is my brother. هغه زما ورور دی. هغه زما ورور دی. Don't tell him anything. هغه ته هیڅ مه وایه. هغه ته هیڅ مه وایه. Just keep watching. بس ګوره. بس ګوره. Have a nice day. ورځ دې په خیر. ورځ دې په خیر. Don't look at me. زما طرف ته مه ګوره. زما طرف ته مه ګوره. I will call you later. زه به درته وروستو فون وکړم. زه به درته وروستو فون وکړم. I'm not agree with you. زه تا سره موافقه نه یم. زه تا سره موافقه نه یم. Don't come here again. دلته بیا مه راځه. دلته بیا مه راځه. Call me back. ما ته
वापस फोन वकड़ा माता वापस फोन वकड़ा गेट आउट ऑफ माय साइट ज़मा द नज़र ना पनाशा ज़मा द नज़र ना पनाशा सो व्हाट नो सा डोंट फेवर मी पमा मलाजा मकवा पमा मलाजा मकवा फोकस हियर दलता पाम वकड़ा दलता पाम वकड़ा आई डिडंट अंडरस्टैंड जपोया नशुम जपोया नशुम हेल्प मी मासरा कोमक वकड़ा मासरा कोमक वकड़ा कम बैक वापस राशा वापस राशा व्हाट डू यू मीन स्ता मतलब सदे स्ता मतलब सदे डोंट पैनिक यरेगा माँ डोंट आर्ग्यू बहस मकवा बहस मकवा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट त पस अड़ा खबरी कवी त पस अड़ा खबरी कवी टेक इट आउटसाइड द बहरता वूसा द बहरता वूसा गेट एवरीवन इनसाइड टोल दनना रावला टोल दनना रावला डोंट मेक मी एंग्री मा आरवा मा आरवा मा डोंट वेंक स्तरगा मवहा स्तरगा मवहा स्टे अवे फ्रॉम माय स्टफ ज़मा द शिजुनुना लरे वूसा ज़मा द शिजुनुना लरे वूसा Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.